Mendoding hita kembali haleluya 407 ayat 1 pakon ayat 2. Haleluya nomor 407 ayat 1 pakon 2. Jiwa Jehovah Tuhan hai kata, berjumpa dorani, agadupan Jehovah sai basomama, Mulukon hatani, also agadupan mampu, tubuh mamalas diun. Tumpay pangarapan, tolong na tutap, pagmamang paggodani. Ingon Roma, paninay mata, puji maiya pagkogodoin, ulang manalocha sa irikot ma, Amalos tinatali, Oso agadupan mambur, tubuh malas diun, Mupay pangarapan, holong natutap, Raman kon haleluya. Tengon hitam magatin ititahana 10 ayat mana tersurat bani Rom 12 ayat 10 da subani 10 alu. Sada maurna siam sama nasiam ulang mah gijangon ai pikirin nasiam tapi hatoruhon ma parayak ulang mana pande nasiam ibaga yagan nasiam ulang mabalaskon nasiam na jahat balas ni na jahat perluhon na siyama na madiar, ilube ni haganup halak, anggo tarbahen sibar ni natarbaw dyan na siyam, mardami man na siyam, pakon haganup halak. Amen. Riya mahita mangindo. Am Tuhan na ibata, say pargogohin hamaang makorjahon hakamuan. Amin. Tanganita persembahan pujian hembani seksi inang GKPS. Haganuk inang GKPS. Na adong igarejaon riap kita mandodingkon korta idilo. Naibata. Nahun GKPS Cempaka Putih. Inang nahun GKPS Ancol. Haganuk inang GKPS tene. Hasil hulobe mahita.
Persembahan pujian Humbani Trio The Shining.
Langdung beari namamben malas uhurmu tukis pedalan dalanan bani golumu marbois koko lalap dosoya pangahapmu hari margati hari songon langdong hadungandi ai chama holidadi cupaham ganu palosni isemana maguru biase sabo intene opas kon Tuhan Horumo apakon holson Ase margogo hitaon be Lampa Sadia doin galupa iman Yesus bamu Sanggaro biar mandopakon golumo Tukis pedalan bani ganu golumo Sairingat hamma dong do Jesus asomanu